ni kiri Weru Njumaa tukubona arua bitagwa NTINYARI kinyonje jani jo twikirito rito tukubona arua kiri nteto chetu Kiama kia ODM kuri ya Kenya Kwanza gutejanĩria rori rwa finance bill bakiwa gutabingatire watho Mubunge Kirimangotine kuga nande bagakaria kigina kia thirikari kenda gutigira gutwa ugaitongia na mbeca iu makarika ja kuthandikwo kwana gwita na mbere gutabarikia kaunti-ini ya Tharaka Nithi Atongere kathomba kuriungira sibitari nyimba neyo cancer center na kugane kurita ngugi ora kubate Anko gwatogeni okaire mwonanirio mathithio tukubona arua ni sindika rwitha tukianjiria nteto chieto mubunge wa gicigo kia Imwe Central nwe Kirimangotine augite nande nyuma ya gukurukia rwari rwa finance bill 2023 ngugira irio nande ni gutigira ni bagukaria kigina kia thirikari aritariria ati baba inge pamambisa ndene ya thirikari nande ni beterete kuja kuruma kiri thirikari kenda gwitongia ende bagatigira reportija Akiaria mathikone nteresha Mbwenjeru Gideon Kimathura ni mwathikirira wa gavana wa Meru Kawira Mwangaza na ugite wakagita kamuswada jwa kigena jura kurukirwe kiri mbunge nene na kinyamba njeti ya kaunti ya Meru kwithire gikurukwa Kimathi nandi no ugite kanikagita kuritira mwana wa Mumiru ngugi na te siasa tora kwithirite wikujirwa ukanyumene manto yonthe tuendelea na siasa iri Meru siasa chia kurumana kila wakati siasa itena maana Kenya ingi gakuria na tutigwaja uju tuina local politics kila ndomba this time round ituramenyere very clearly bangi bakwenda tuendelea kurwaja uju na ikyo gavana Kawira araugire we kinya muntu amuruma this time round kinya muntu ariore akaria kutoka abachokeria kana ne ata Kristo nikenda tuitambio tufanyeni kazi na we mubunge wa gicigo mbunge keke Imwe Central Kirimangotine akiuga nandi ni untu muswanda jwa kigena ni jura kurukirwe ngugira bari nayo ta bunge ni ukaria kigena kia mwingi gitikaiwe ni njume nandi ngugira tukira tugacumia muno igukaria mbeca iria nontu Kenya iri amba baba ingi muno muntu wonde nene Kenya wendo utonga kurukai bangi bunge kire mana ugite kire thirikari ya mukathe Dr. William Ruto Boba Karwa na nkukumo kumakire atongeria baiguru mwanka banaja maturene akiuga kaingi kire atongeria bararutu athurire kire thirikari yawe baingi baone bethirite bakujeri bari na magamba ja ungumania kotini we must fight corruption in all ways kuma grassroots mwanke guru nontubo wabataga uma without minching once thirikari Ruto antu barabatari ibuje magamba yara bara na yo nyekotini na baraba ingeta babitangi na magamba ya kulinga muntu ruhi iwikia kala ala kotoko thithiate kana botije magamba ya mainge ya wikia njara kiretine da Kenya na bainge imono kabo atugwatia kuromba na bauto iboto na thirikari ne o mabungwa bathiore iboto na boye thirikari ne ko gwikia njara kibembeche ne uchie nwo itogoti bo watu kabo gaita indoti mono no mwangato chumie turombere Ruto na thirikari ewe kenda bombo karia mbeche no ndo bare go karia ikarewa oyo kuona NSSF NHIF ibinge chondema na echa nya barabara itwagire ariko na mbecha twitite kuma una ndemenya tukambiria kugoma twithe no tunyani ninga atongeria maandamano muthia kire Gideon Kimathi na uretia bunge ba Meru inyera baratumaira ja Meru kurwa na gavana Mwangaza niyo nandi babati gutumira kinya thaiji kurwira mirandi ya witi na mbere kumakire thirikari nene kigina gia kaunti na kia CDF kiagawa ni mbeca inge ingana ni project inge ingana
ciumite nara Nairobi ciaja kiri gukuria icigo mbunge bietu bia kaunti ya Meru nontu twarira CDF utongeria bututegagwo kuringana na into bira bitigai na nditio tukwenda kuona ena njeu bamwe baratumaira kuronanga banaja uju ena njeu nae tukubashauri bamitumire kurona maminisa Nairobi barekeri into bieje aja uju kurona ma PS Nairobi barekeri into bieje aja nontu nande bari uri na into bire tukeja kuruira tu mwana aja uju na tutikwenda kuona anto batigite mbiri 3 trillion Nairobi anto bagambira 3 trillion Nairobi ejama mashinani aja joke county ya Meru na watu kana ndi bilioni kenda ijejera ijo twingene na MCA ibangani bothithia oversight eje na kuga into bibi bya Meru bietakire wondi tofauti na bibi bingi bya Nairobi na bieto bione mwanka yunge na yunge no ni utugakuria Meru tutikuria Meru na gituma kuma mbwenjero wandini ya Bothogosi West gicigo mbunge ka Entertainment nke report ratito cia Weru Njumaa rea kwa rietwa ni Mutugi Kare Nkiama ya kunenkanirio tongeria ndene ya kanisa ya Methodist ni baitete mukana kiri uria wari bishop wa kanisa unwe Bishop Tombura mukana ju munene atige gweta na mbere kurungamira kanitha ukiri biatho mwanya na atige kwithongeria ngugine ire atibatere kwithirwa kirutani utukanya kawe niga kurukire baugite kithira tio bakajukia gitagarira kiwatho kithira Tombura atitigana na mutugo jojo Boniface Mungera gatutariria. Members of the Methodist Church in Kenya. Bishop Aisende urogwatirite kanya ka Bishop munene wa kanisa cha Methodist kagitene gaka bari amwe na Kristo bo bange bashimirite na wengine kumura Bishop Tombura atige kurugana na wikira kanisa mururu etekire kanya kawe igakinyirira muthia nde yariuga Tombura nethiritwe na karumenyeria kawita micemanyone ni nyakagita kangi kwandika baruga ni nyako China na kaigwatiria bando nowe Bishop munene wa kanisa cha Methodist that the immediate former presiding bishop will comply with the court orders. Thus, we implore him to withdraw all the communications that he has been sending to various organizations and individuals while claiming to be the presiding bishop of the Methodist Church in Kenya. Na nontu bogitumire kinande betumana kire Bishop Tombura bamwira atire acokera kujura mukoro karonti ashokera rotero nchiro nontu arega kundina nko bishagisheria ikethro shemuririra janga ye muratho. We sincerely hope that he will heed to this advice as failure to do so would amount to contempt of court. In conclusion, as the Methodist Church in Kenya family, we remain indebted kiumia kethiru koti nene ya Nairobi na itiririgire kire Tombura na kumura kanisa Methodist nethero emiona katumbia kuraja na kaigwathania yo mokiga mbalithiro ithikirwa richirwe na rikinyire muthia. A court upheld the rights of the excluded ministers and excommunicated members whose names were published in the Daily Nation of 17th December 2021 to continue worshiping and participating in leadership in the Methodist Church in Kenya. We thank the court for agreeing with an earlier decision by the Standing Committee of the Conference that the rights and privileges of those ministers and members be reinstated immediately without conditions. Ithurana bia gocwa Bishop munene kana president Bishop wa kanisa ibiriri kwithira bithika gatigati ka mweri twitite kire kithurana kia no conference ara delegate kana rungamiri kumakirisi no ni mwanya bakithira beringa kura kuringana mitaratara ya Methodist. Due to the prevailing calm, peace and reconciliation, the church was able to hold
very successful conference June committees meetings that last week as scheduled, and we are now preparing for the annual conference meeting slated for 19th to 20th of July 2023. Nke report ya Ntoshero TV Njumaa kumaja kengina ngine kinene ke mushusha Nairobi mbita Boniface Mongera. Tugitana mbere na tutoinge na ndi Minister wogima county ne Meru Mutongera baraba ingende ne mbunge ya county ya Meru Evans Mawera mukaririgite wa ugima kamite ne ya ugima mwana MC wa municipality na Tongeria bange nibetete imwe kwa mwanka sibitari rejikene mono Thaa Cancer Center ere tungataira ajeba murimo byo nyimba nyuma ya ntibaba inge kwithira bakyuga gikaroke ugiti tagango giwera ko batere bubwejete onde bakinyite ku na bauga gote gintu gitigwitana mbere ora kibatere mutugikare gatutariria Muthenya jonaro mutongeri wa baraba ingikire mbunge ya Meru Evans Mawera karia mukaririgito wa kamite ogima bamwerekere mbunge Douglas Mutea na bamweba MCS na tongeri barwangiro ogima kire thirikari ya kaunti ya Meru ni bethirite baikinya kirigito wa kuthimira murimo yo nyimba kya Meru bakiuga no kabejete kutheria rera te cibitari je mutungata no jagwita na mbere boega turigirwe kure bakuga cancer center ni ingirwe cancer center yetu itaingwa na ni kuona antu Meru kuma Meru yonde tukweja na twakurukira process chonde iria ajebeja bagakurukira kuma mwamberio registration weta consultation mwankara bakuthirwa treatment and I can confirm to the Meru people that Meru Cancer Center ni gwitango gebwega uria ebaterie. Number 2 tukuona ajebeto we receive chemotherapy na mantu jaja kubakuthithirwa ni mantu ja mega turari tukumaka muno na tuigwa gwa sana turi mbunge ya Meru tukigwa cancer center ya area irindene ya Meru eje etekulita ngugi ni yingi but today we have been on a fact finding mission na tukurikia kuthiuruka ndene ya facility eje na tukwenda ku confirm na twira Meru antu barabara Meru Cancer Center ni yingi ni arongo na ni akora na ipabatio chokero ni ibo nundu bagwekera mantu ja murimo siasa nundu batwe tukuona facility ore kurita ngugi mukorokia tongeria bane bamenete bamabatongeria bagi siasa bada bakuga sibitari jete no tungata bakiromba siasa yekirwa kirerwa ngirogi maba mwingi bairo kona mwana siasa akiumera akauga cancer center te gwita ngugi no gategera ntule we kana are umite kwina mwajie umite ntule we kwithorwa akijaja uju ni ate ukethorwa ukiuga mantu ja jau na wije mwajie ora no demoralized akare akuja treatment aja ankwenda kuira ana siasa kinyethera itukuthithia politics let us give credit where it deserves githithagia siasa chietu itwethere twina facts tukiaria mantu tugethera twina umabura buryo inuntu tibwega kwethera tugipoliticize mantu jaja inuntu antu bara babuthikiritie na ara anturene itha baka demoralized kana baruso kingi nyuma ya ngabana Mwangaza Mweri Muthiru kumburo tumiri bakigena kirage achangi kero ro Mountain Run kya gutetheria murimo jo cancer MCA Mutea na Mawera mauge jao mantu ja mbechira chiari cha Mountain Run itukumenya what happened na governor wa Meru no mwega sana nontu very transparent nontu noerere ya Meru actually what transpired na ugagwatwika rwiro ruru rukare million 13 na million yo 13 utwekicho chia tumirwa then to benefit a Meru so ingomenya will take action na gwatwika kweno as an assembly toka needed ikenda tomba kuchungo na mantu jaja na to take action we are ready nontu batu tugire we are ready for our oversight role na nyango gitu kulita na arua ni mwe oversight role yetu ya assembly kuja kuona uma Meru na kumbenefit kumania na goti bwawe na resources cha Meru so tugatinda kwarira mantu ja mbeca ira cirakurukira kana ira cia changi lakini ituije management area ku manage this sector na ingwetikia mantu ya ketho ya gitabo na muthiene kiria tongeria ba a single month cancer center aja antu 70 to 100 ibeja new ones ikwethona new
infections ka tuchieta cases, sorry. Ikuwa new cases igana rimwe every single month. Na kintu kiki worrying mono kitha twitu ya kali na tukaromba twina measures na rira tukamenya na tugeta kyantu betu nare athiri wikia clinic days antu betho bena screening nuntu gintu giki athira antu baraba kuja nigana in a single month ikona na antu baraba enja bombi kuthubo baingi kwina screening ndije ketha program yomba kubanganwa ate tontu antu betu bena thina inene nikenda bomba kwithirwa at least mbere mundu inya ya kwithirwa kwa confirmed mbwa pengine na kanza arrangement chiko tomba kuthithia kenda mantu cho tomba kujona mbere muntu ambiria kuwatwa ithine ya kanza na ya confirmed ngomea wena kirake batere kuthwa kirio kuma mutindo gicigo mbunge kia North nke report randeto cia Weru Njumaa rea kwarietwa ni Mutugi Kare. Kugwa kwa kithomo ntere chia Tharaka kuonekete nuntu ba kuingia kwa Nchobi maturene bobo ni kuringana na MC Award ya Chakariga niwe KINYUA zede makiare mamburene ja kuthambe chandene ya skuru ya secondary ya Chakariga zendem augete amwe na bo thirikari ni rutaniritie kurwana wingi bobo bwa Nchobi ireyonekete gwetana mbere gutabarikia ntere utora tugutarirwa ni Paul Wakabithe. Ikirarambe wa Academic Hall chukuruni ya Chakariga de secondary muthenya gwemthe arambire gwitigitwe intongore kathumba ari omujumba Tharaka gitonga murugara ora gutwa kiringoni nyuma ya kotha mbeca baribari ngiri igana rimwe baba akibwonaga bagitwika ngavana imbibene ontene ona ijetire hoy ona mpanda bagadinta yakwa ne ona kwegwa Tharaka tutigeni gintu kimwe twalie dantu Tharaka Nithi county na arachuke igamba ng'ombe riwa na aruaje na araja na arachuka na bombetegere ndibwa mara tibu tafadhali mbe tutiche kaliga twetiga twaruta mbeca cionthea twatu ni bitu gatigara ndari ike kurutha magwe makiri mwa ukabegede na muthambe kwithire reo ibu kombetegere ndibwa thambe ro tuthino tukarie na ntobano ibagichiaro tibwe na kirirwari orurwa gitikia gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi kiri kithurano tukuwata matuma 2027 kwindagi kaya guku kwindagi ndagi muntu akwinyangia o gitonga rugira ukarugama na niyo nkarugama mbone mo karuga mwambia ashindwe ukwigwa menya guonya kuo karugama no tugitonga na rungi kagita gakinya ungane bukuta iri mwire ndenda gutwika gavana no tubundo thete constituency ya Tharaka gakarau uyogera naye ne bukule yake oronge ena yake tore no ina lega ngero kikate ndabachinda betegerie ikagitani wa kumurugara uritie MCs Tharaka Nithi gutigiri bakuruta ngugi wa kubina gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomo Njuki gutena ntiga kana mpatho cia gisiasa kwera MCA mama Tharaka na MCA monde marute wera na gavana no magatuma marute wera noe barabali thonde kwe tukundero ibo kuombekana na bantu bama ngimonde tukwenda turutherweni nundu gavana liuga na chubita county yake na lithoriega mukunga gavana mukono bio munge ipokono atune aga imbi MCO wandia Chakariga Mheshimiwa KINYUA ZDM agitumira kagita gaka kumeneria ritwa barabendere kunywa Nchobi ndeke igwatho amwe na ndawa cia mbugita mwanka bagata cukuru nkabwira twekire ni kithomo manani muno nonto mendera twekumagiria mburira twekumagiria thirata iciathirire noka ya kuona ana betu batete cukuru baingi sana na bareta cukuru nonto bwa Nchobi na nonto bwa bangi na nchokerie nkatho bwana DCC naona umepigana na tutaendelea kukushikilia nonto thaino turedi tukiandikaga ana barabonda batete cukuru tukabachokia cukuru mwana baraba kwendie bangi tukubamenya twena list ana bagatiga kwendie bangi na wao watwa iwekirwa ndeni nonto ana betu kabisa kwa rioma batikoro data batiko thichukuru onto borabo wetu embaru na MCO wa Diankondile ona ndigitonga kithuka tuije the affected group mono ya mantu ama youth please biogo na chance ya kuthoma mitumire ni bwega utikaye kwirira maisha ni maguma na ubanda ukiwa nkimenyire nkithoma kana kwambira kwenda kuthoma na ukuru
kanya ka muciari akunengerete thaino gatumire bwega thoma thikira arimu baku na ati twe leaders benu tukabugwatira tukabutethia bwabunthe tukaomba kenda tuhakikisha stay yenu in school ukara bwega na bukuthi bwega na maisha menu mausoni makego makari bwega. Orahanwe iguru ria giti kia gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi mwankani wa 2027 enombite gutariria muntu akwaria rugendo tukwaria no mwanka tugwatanire tukwerano kenda tutobora gwigwa tugwatanire twinthe tukirie mwana wetu kenda kithinara thia na ochamba kiromba inu ingi kanata lakini akio thinara giguthi kuongera kidogo kidogo tu hapa na pale kanata chieto chiambete kuthungire kabuni turi amwe meati uto ukara assembly baiba komea ndio tuiye mana makwa bwina gavana na kwenu ugata nkiripotera Weru Njumaa kuma Nterecheche Kariga bicho wa Paul Gwakabithe Kinteto ingi na DMC wa Kianja Imwe na ibaino URETERI Meru kwa atongeria barabathurire kanya gakubaritira ngugi akiaria augite muthutira jwa siasa jurajo kuoneka kagitene gaka kaunti-ini ya Meru nijo kwangaratania gwiti na mbere akiuga kagita gakuringa siasa gatakinya mukirimithika gatutariria Kaitene ka kimurike siasa kionekene witana mbere kuthutira kaunti-ini Meru meri 10 ya KINYUA kithurano kinene MCO Kenjaike na ibaina rombete akaria muna atongeria ba kaunti Meru kwa atongeria bathure na kura kanya kuritangoira bathurirwe oni nkethera ngeritaniria ngui na barabonthe bachali ite meanya nikenda mbombokaria Kenjai tute siasa ichiathirire whether we ina interest ya 2027 siwe ungoje nipatie nafasi nifanye kazi ama namna gani meario yawe ni watimbaru ni bamwe batongeria bathoko Kenjai ni itaraguruta ngui baba wegetha gavana baba wegetha MCA wetu ibara gezurutira ngui please byo tukuromba batu antu bakinjai tutho batanirite ni kenda baturuta ngui yagirite areti yegitara kwa Elioriti ngui burabo itete na mbere bokurura tubalabala twathoko Kenjai mbiyete ande mwono Kenjai na nchereri Kenjai nkele awa bura barabara ichithera ikarakari otebwo nkuthomethua arankuthomethua ndithomethia engineer nkemwira kwithara kwinelia barabara ni ukirwe ni kiro muram ikareboya tisa sawa na bara nabo bakunikite barabara cia public kwithira we barabara ne public ithira we tayari kwebela na kuringana nwe imwe cia ngui ira babangirite thoko bumwe ni drainage bonge ni kuimba thoko iraba mami betu baria na badadi betu na youth yetu bonge ni kwailia thoko ya ng'ambe kana thoko ya livestock nikenda nio yumba wikirwa muram na yumba kuimbwa nikenda antu betu bethira batikurirwa kana bakiarairwa imu nituwitia electricity kana stima nikenda thoko ikinya kumbika ithira 24/7 abiachara mona kariba thoko ibonanite nkeruti yao tukuri mheshimiwa wa KINYUA na ibai bwega no tubakona barabara bwithuki na mwakwia na atubwithire cio ngochokia nkatho kiri our MCA Ken Ibai no ntubako revisit thoko eto akenda komba tubithirie tuyila turatuthuki ngochokia nkatho buno ntubwa mama county ukurukira MCA wetu Ken no ntubangwira baturitirite na Kenjai tayari tuna Weru wingi muno turai na ofisi cha county council na raitira irare chikunekanga na hivyo etakwo bwethera ofisi ire twe ikaria cibitari itwae na cioro birare bitireta wakura cioro biraru ari biendelete ba kabisa bya kirangi na hivyo etabweya amwe na boya moya maromba yangi yarabaina yokenda kwagirithia thoko enkuruki kwe matayo yorete twalire matayo ugenda yombocho uko bwega na kenda antu bomba kuruta biashara batiukira Kenjai tutethetwo muno twina colleges chiro kwe muno na ituruta biashara kinyo tuko lakini rako na kiundu ote biashara chombiga kuruta mundu mutaro turagerui iyo tusumbura muno mutaro yo mutaro thayo eta unarwae itukuromba ikumbika mutaro yo no baro waturagerui nikara tukarabweya ruiba rombete akariba Kenjai kwatana iramantu na yegie weti na mbere kendo kuria thoko yao karomba ngwataniro ene sana na kinyanto bau ntarachoche rutere nabo baikwe yakakwe no bainyelwa barita nikenda bakabithirwa
kende in future bamba kwetha bana environment enja ya kuritira ngui ito watane loya ntuba genjai ona maendeleo ete bokade akoradia mantu borotora mpakona etereibu ampakona ngwe giritwa nikenda kinjai kyakura gitikuranjirenge gitikura chiacha gitikura na ichelle kyakura thurungu wataniro twatanite twinthe turuta ngwe twikintu kimwe twatatongeri wetu njara nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika Pega sana mukiri wa mithika ibwega kirigwa mutegeri etana mbere kurumira nteto chetu nchokerete nyume kagitagate kuraja na nteto nkurukio kebebe mutambo Lisha Milk ni iria rietu kuma Meru rithondeketwo ni ataramu ba kuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria rietu re Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira njeku chai bugakenera bure amwe na muno riri na rigu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ria gukara ntuku 90 na kuguti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ria Lisha Milk igo mwanya. Gura iria ria Lisha riri na nkuma ndukene riri akwi nagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao wetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njurincheke Street, Meru Town. Turinge thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall, dark and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. That's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusut kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusut kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Kambuni area ya Meru Dairy ni okugwatwo ageni go murimi kirimonania ja urimi na ndithia sheria jaraja kethoro jarekieni nege show ground gitoro kiathokira gitiritwo kuma Njumaa na gwikwo Jumamosi tariki 17 mweri jojo ikwambiria thaa 1 cia rukiri. Kiatho giketha giki antuko ya Jumamosi na irio mugeni wetu heshima Kenya His Excellency William Samoei Ruto tutindanwe na ala show ground kwaria nteto cia ng'ombe. Ndeiro ria mbere ndene historia ya Kenya kuona president ejite Meru kwaria na arimi ba ng'ombe kuma ria twambiririe union 1967 na kuma ria twambiririe park area 1982 utiro tomba kuona kanya tagaka murimi ijawone na uthome manto mwanya ja kuongereria riaku na ucionere ng'ombe gwiteria kilo 50 na izire kuma bogeta ukono njira sheke nande shegweka silage yeku kuthondeka irebe ng'ombe twetumira otea na njira sheke nande na kinya witano umenyeri boto jao ng'ombe icio ndikethera iria ya shunde
ukarĩithia ng'ombe kuma kilo 40 na 50 na kinya above ndikenda tumba gwita na mbere bwega. Kiatho Jumamosi tariki 17 mweri June ukethura na inyama ndagitari bakuma Meru General baraba kaeja na motungata ja ugima bwa mwiri utheri. Mugeni wa giteo akethura ri rais wa Kenya His Excellency William Samoei Ruto. Erikana ni Jumamosi tariki 17 mweri Jojo na Njumaa jaura kurare ya umbere. Bwinthe ni bugwati ugeni. Katho cia mwanya kirego mutegeri gwetana mbere kurumira nteto cietu tugicokera bisawa na kaunti Thaa Nithi na tariri tiendene mwaka jumwakini kwithiritwe na thitango 770 janyanya jara jandikithitwe ndene ya kaunti uja gukonia na kirijo 500 ni gutejanirwa kwana na jo kwinyengwa kiwando jari 17 bisawa juna Julius Washira Kiragu aritekire mambura ja gukungwira kana ka Africa ntuko ire kumenyekana muno ta International Day of the African Child. Samuel Geshma atutarire. Emunde erentugwira nthiguru ngima igukungwagira kana kamu Africa ana kuma ntere mwanya cha kaunti ya Thaa Nithi baithiranite ntere cha Kamwembe wadi ya Igamba Ng'ombe kuririkana ikarekare antugo ya tariki tachia emunde mweri wa 6 mwaka wa 1976 rira ana 700 bauragirwe ithirikare ya mukoloni ntere cha Soweto nthiguru ya South Africa bakiandamana nuntu bakwerwa kithomo kiega kumania na wathani bwa kimenyano bwa apartheid. Akiaria kiathoni ku abisa munene wa obichi atwana kaunti ya Thaa Nithi Julius Washira Kiragu ariugati kwa mieri ino ithirite 5.5 mwanka uju obichi yake ni amukirite makarika 770 makunangwa kwa mawatho megi umenyeri bwa twana. Kuna zingine zimeenda polisi, kuna zingine zimeenda kwa chiefs, lakini zile zimepitia kwa children office ni 770, and of the 770 over 500 of them ama close to 500 is a net child neglect. Sexual abuse around 14 of them. So kuna correlation mingi sana between neglect na hii mambo ingine ya defilement. Hizo makesi zimeenda kotini. Some are going through the process. Zingine judgments have been given. Gitumi ya kuruthirwa kiatho iki nterino cia Kamwembe ikwigwa nterino ichigwetetwe iri imwe cheira chigitwe iri na wongere kubwa makarika mama. Mambo ya early marriages, sema even underage sex iko. Kwa hivyo tunaomba wasikandao wa hii area wa kila mtu wawe macho, hata watoto wawe aware hii mambo inaweza fanyika. Kwa hivyo kama ni risk situations, watoto pia wanajaribu kuepuka risk situations kama kuenda maybe manduka usiku, kwa mito usiku. Baraba thithagia mbere makarikata mama bakeja kwa mukana wa kugwatagwatwa injera endaya ya thirikari. Kuna sheria na serikali iko na structures za kuenforce sheria, and it is not relenting mpaka mtoto awe secure. Hata maneno ya pombe haramu ama illicit brews, unajua sasa mtu ambaye amekunywa pombe hata mtoto anaweza kudulumia because somebody is not in his or her senses. Mworoto wa mwanka ujo wa kiatho giki ikurigiria ana kumani na ugwati burabojanagia na mutandao. Unaweza kupea mwanafunzi ama mtoto simu na uwezi kujua ni nini anaangalia. So tunahimiza wazazi wachunge sana. Wengine wanatumia mtandao kudhulumu watoto. Seduce, kind of seducing, lakini tunawaambia there is hope. Kuna mambo ambayo unaweza fanya kama hata kuripoti kama kwa CID. Ikundika thomba ibigwatanirita obichi atwana kuthuranira kiatho kia mwanka uju. St Peter's Lifeline tuthatwe na mibango mingi muno ikonie yana nitwejaga na bari sanitary towels nitwethaga twina school feeding program nuntu wa ana baria be skuru ja public primary schools na nitumenyagira na baria be na mawathe kogu mauntu mare monde makuthina mbere omnde nitukwigwa ni mare mungwa tumba kwariria. KCK Children
children's home twina ana 50 bala batina aciari na batina bankobe na inya batina antu bomba kubatethia na ale tubanenka gya kuria tukabanenkela nguo na unio muji wao leo baumagau bakadi shukuru. Nkiripotera Weru Njumaa kuma gichigo bunge achuka egamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Atongeria ni bori tianto kugwata mbaru mantu jake ontwire jara akija kubatara na kwebukana jaja kuruki ni kagita bakiara kiri mambura jake ontwire ja muthambe atongira baba baugite mantu jaja ntano chia anabare ni untubo kuruki ni kagita na bote batere kuonekana bukithithika kagitene gaka ni arakinya batari kwebukana na urugi amana wendia bwancho bichake ontwire mambura jaja ni jojo kari jambere jamudhambi na jakari kantuko ya rojo. Mati Mugambi atutariria. Ona niyama gintwire kya muthambi mambiretie muthenya we munthe mbari cia YMCA mbari cia mugona gichigo mbunge kya Mara. Nakalo. Atongoria bauritie aturi gutumira gintwire giki kuthomithia nthuke mbithi mikarire miega. Tutumie culture yetu kufunza watoto wetu maadili mema katika jamii, na pia tutumie culture kuleta umoja, amani na utangamano eneo hili na pia na majirani zetu. Kuringana na ACC wa Mwembetwe Helen Kare orogwe kinyete kiri kiatho gikiwanwe kuthinjira metho na nkinya gukungwira augite gintwire gitibateri gutumika tanjiri ya guchokia ikarire tanchobi ndege iwatho na nkinya ntano cia nabari. Tusitumie culture kuleta mambo ambayo hayastahili kama ile pombe haramu. Sana tunasemanga hiyo ni pombe asili, lakini sisi tunasema hiyo ni pombe haramu na hatutaikubali. Kwa hivyo ile culture yetu mzuri tueleze watoto wetu, na nafurahia kwamba watoto wetu wako hapa siku ya leo wajue. Ntheto ino iragwatwa mbaru na MCA wa wandienia mitheru twena batikenothia. Nikiambiriria ya gutinde kwa nteto eno nguku gwikira wone kanisa. Alo? Otigaro tirimana na muntu umete muthambi. Otirimana no ekibobua akuthathite gochi ubua thiete bwaembu. Rokona kimwana kenda njwire gitiga kuthayo kubunge kwenda ukutha. Ono guona nibukuriete. Mundere ntugo ya gukongwira kana ga Muafrika ndeni ya nthiguru kinuthia rauria kana gakaije wanako gakaraithagiru atigo karakaraithiretie kana gakari gagiukirua. Nkwaria ntoto ya culture tisa sawa na kaija nako turaugire gatikariganire no riu bwatwikire mugambo mwejete kirumi no tutauga no ntumunde ne ntuko ya gairetu kaije gatiganirwe ne turi nabo bonde hunyo kiatho ni gikige kuri na atongoria bangi kathumba ari ogo mutetheria wa mubunge Karekembio kiitwe Timothy Kinegeni na tweja no ntubwa kurugura na kurugura kiatho ni kubwira kiatho kiu kienu bubangite ni kiega na kiendelee wega na maoya mamega tisa sawa kuinga telena megi orote ja kuinga antu babenkiaga gukena kinuthia ketho tuteja kubarugurira onoka ugokeja kuinga ukeja kuinga mbi. Kiripotera Weru TV kuma gichigo mbunge kya Mara mbetagwa Mateni Mugambi. Tukitana mbere na nteto ingi na ndia unja bakanisa ya Deliverance kangeta ni bariungirite maabisa babori thibokaria na bungwa kituone kya kangeta prison na kubekira inya gutigira ni bakuonoka na kurekana na miango ya kinthiguru boni nyuma ya maabisa baba ingi kwithira bagitumburwa ni mathugano na bamwe kujukia kinya itagaria cia guchita moyo na bangi gwitonya ndawene chiambo gitamarin Karugi no ina report ja. Ni mambura ya ntumeri yare ya kubuthikite kituone kia Boris Banchera ya kangeta prison na kanisa ya Deliverance kuma kangeta bawikinyete na kiuo wikira inya mabisa Banchereje.
kukimenyekana mabisa babaingi ba borisi ni bethiritwo bakirita moyo nontu bwa maisiria na bangi utonya miang'oni mwanya ya kinthiguru ngerekano nchobine no maramarine. Akiaria mnene wa Ncherei Hasani Wako na kwathira ni uma nchobine thina imwe iraithiritwe kithangi kia mabisa ba borisi na wikirotwo robo watine. We are going to break any spirit, any power, any principality operating against the will of God in this place. And this is the reason we have come. And by the way, it's not uncommon to find a prison officers, security officers, and alcohol at kwa walevi. Those are uncommon. It's not uncommon. It's very common. Whether it is military, whether it's national police service, Kenya. But the problem is that the dependency of the alcohol. Paka una suffer from disorder, alcoholism, dependence disorder. So mtu anakuja hapa anakutana na wenzake sasa. Vijana kama ni vijana, damu inakuanga moto. Damu inakuwa moto. And when they are away from the families, fathers, mothers, na kuja kutana na mtu mbaya kwa pombe. Kitu kwanza unakaribishwa ni kwa pombe. Na kwa wanawake. Women and wine. Those is common. And it has brought men down. Na nikio tumia unja baba deliverance baba yete mataro ya kuthiata njira ya Jesu Kristo na utiana manto ya kinthiguru. When you know God as a police officer, you are going to do well, you are going to prosper, you are going to organize yourself, and you are going to achieve what you want. Our brothers who have joined the church, don't listen to voices zile ziko kando, kwa sababu zitawafanya murudi nyuma. Listen to the voice of God, and God uses men to reach other men. Even if there is nobody who encouraged you to say that it is possible or you are doing well, the word of God is here to encourage you today that it is possible. You are a valuable person. Wengine kuna siku walikuwa anapeana mkubwa, walikuwa anapeana testimony, wanasema by 30th of the month wamekula salary mpaka wako na mandeni. Lakini sasa wanasema kuna pesa imebaki kwa mfuko, at least they can give to their families. Wengine hapa leo wamepata matibabu. Lakini isiwe naye ni hospitali ambao wakati mtu amepata matibabu na baadaye anarudi tena kwa ile ugonjwa. Kama umepata ndawa, wacha tuone hiyo ugonjwa imepotea. Na kenda kulikithia wonokio kire baraba itete munene wao Hassan na wete akabaye jaro thantuko cia kiumia ni kenda beta kanisa ne kutharimanirwo na Kristo bange na kulukini kenda balikithia wonokio bo. Take time. We'll give you that opportunity to go to church. Vile kala wali kwa momba. If it's a matter of going to church, we'll give you time. Go to that church. Enda kwa hiyo kanisa, usikize neno la Mungu na urekebike kama barabara kulikuwa mbaya. Nkiripotera Weru wikendi, kituone kia Nchera ya Kangeta, Beta Marion Karugi wa KINYUA. Ene na biashara yetithia ba matatoni bakinyete kiri kigomano kia mathomo jama antu ja barabara ntere chia ngubo kia thokere kibanganitwe ninkia me kwerekania ugendi nio NTSA ni bathomete montu mwanya jare uria bomba kwitho bakinyia mitino barabarene ndereba baba matatu bakiaria nabo ni bagutetani guitia kwangarama bakiuga maguta ni jeitetie anene na ni bakwinyirika nontu batekumba guitithia ngarama nontu baitithia gute abiria bakona mutugikare gatorire. Baba ni etithia ngari kuma kirisa ko ya Meru ni sana na bethirite bakiamukira Moritani Kathumba aja mukawe na Njumaa mushijwa nkubu umakirirwa ngiro NTSA Moritani jege barabara kenda baga kandana na kurwana na mitino jireni ni ku make sure bo bethirwe bena discipline bethiro bakiomba kuthingata rules ya NTSA ne tukona kagita kainge ngari seto barabarene ni siomba kugia ajari turenda ku make sure carelessness driving yeto ya driver beto gote careless driving ne bakomba gwitithia ngari bwega kenda gutweka in case gukaja kwithora kwina accident
ti nontu bwa ngari kana nontu bwa ndereba eja kwithwa ni gintu kiria giti avoidable. Kibakiaria ni baugite kaingi mitino ira mingi yumanagia na maite ya kiomto jaraba kugeria ukandana najo indi bakiromba thirikari gutegera njira ciao mono ira ciri na marinya na gwithira bagikira ibao njira neno rabi kuonania kenda kwithira bakiebana nayo. Barabara yetu ni barabara kuma Nairobi kuja Meru. Kenya National Highway Authority bakareta baithithagia ngugi njaga ku make sure barabara wi bakume maintain bakume repair, lakini hata hivyo twina challenges point imwe chitharo point tebugi jaira tutura kurerera yetu enithi ithithwa bwega ni karete kithithagwa lakini bando itathithwa ora tuigagwa twi satisfied ja tumiri barabara eu yomba gutunyiria barabara kongi ugeta ukethira ikwikirwe bumps ichikiri na ne antu na muthanga na maiga na tutikwirigirite wi barabara ene witire rukiri utitigire bump eu ugichoka ukethira bump ne kirwe igatuma uthithia accidents potol na ara ikumira itukuromba thirikari yetu ikethirwe igitutekaira tukethwa tukithagia barabara nontu rira barabara etibugi no ngari cietu chigo phase wentia na gitare haraka na toka na neo kuigwa na accident ni kumba kumira muthiene etithia babangare ne bogete kwe gitare betere urire guru bobare ana batena maciara kinya nyuma ya bokurita ngugi bakiuria thirikari gutegera antune au kenda kinya bobakana ya mutunja ciao ndira bomangugine maguta na mole matwekalirite muno ntikumenya bogekara nontu tutikubota kuongerera anatwaria na ofisi zimetu matekumba kuongerera mbeca cia ngari nontu leo economy timbega na maguta na buma malaitia wathie kuona kila ngari gutikaria ni gintu kinini. At the end of the day nukwenda kainya gugongwa witho ina gintu mubuko antauni ni atuletagira challenges muno kethagira ngari akwina ngavana tubota kungalangario kama tabilio ngi ulo kulipa wega riu kiogoro kinuka witara mbeca ciaku watara cia maguta watara kilo kanenkera mwene ukethira we undele pole nuko tigintu mataunine yankubu gicigo mbunge kia Southiment nke report rato cia Weru Njumaa rea kwa rietwa ni mutugi kare Rwangiro urimi kaunti-ini Tharaka Nithi ni rwambirite mubango jumweru jwa arimi nikienda kuongera maketha jao kiri urimi mwanya mwanya kiri muchemanio jo kwojania maoni kiri muingi gukonia mubango jwa bisa munene wa urimi no Kimathi Njeru no gite bagachwa njira cia kwendia nkurukiria nkandania na kinyaka wa Mate Mugambi gatarire Rwangiro urimi ndani ya kaunti ya Tharaka Nithi ndirwambiritie kurutha watho kana policy watho bora bugatetheria gukiria na nkinya kuthongamia maguri na nkinya maketha ndani ya kaunti ya Tharaka Nithi tambo kiasi but kufikia saa hii tunaweza sema at least tuko na draft agriculture sector policy ambayo ni ya kutuelekeza vile tungetaka ku increase our production and productivity katika kaunti yetu ya Tharaka Nithi. Hii policy ndio iweze kufikia maaliko imepata usaidizi kutoka kwa serikali yetu ya Tharaka Nithi County, imeipea financial support. Pia tumesaidiwa na mradi unaitwa wa Agricultural Sector Development Project SDSP ambao ni kama ndio wamekuwa the main driving force. Bakiaria kagita kuruthagi karo kia muingi nontu ba watho bubo baugite watho bubo bukaja kubwa bugaukiria urimi ndeni ya kaunti ino engere bimwe bibati kwa improved kumbe kuonekana uria kethirwa ni murimi jawa makandamia nontu taundi magamono mono makandamia na kawa ni ata ngomba kwithirwa ndina ready market gutikethirwa kwina kagita gakomota karia turakurukirire gita riri rira turarima makandamia na tutikuona aria tukendia tukigurairwo na bei nthiguru tukwariria rutere ru irite rutegerwe twachoka twariria mantu je extension services muruti wira munene kiri Rwangiro rurimi twe Kimathi Njeru hauriti arimi ndeni ya kaunti no batigetigire kwendia maketha mao kagita gaka ino mbura ni ari nyaurire yarikia na gwatwina maketha lakini tukoromba arimi betu kwamba kaitaka tuketha tutikaomba kwendia irio bionthe tumbe kumbalance kwendia irio kwendia ngokwire twine bantwara na kumbalance nya kwendia either mburi ya twine kana ukibatu watu tegete ga into kingi watu na alternative
ways into bia kwendia mwanya mwanya tutikendia bionthe bwa turikia tutiga twina yura Kimathi na thiete na mbere kwendia watho bubukiria kari na nkinyari miva kaunti ya Tharaka Nithi. Oy mura matarata twanjirie marimanti ka Tharaka kuthikiria arimi bura maoni ma watu wagira kuendelesha mantuma maurimi Tharaka Nithi county mantuma urethi na kinya mantuma utegi bothe ba makuyu na ba kinya ba njuki twabathikiria na baikira maoni mao. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi. Nyuma ya gukara igitarira jaba kienda gintu bia mundu ne thokone ya mawa na ndia biashara baba bari na gintu gya gukenera nyuma ya thirikari ya gavana Kawira Mwangaza kubekira Thaa thokone unandi baritariria ati nandi kinyene bakwendio tukununtu au kabere bara naga kurio nuntu bagukira mundu na kinya wagagia. Dennis Mugendi atutariria. Thoko ya tirande na mushine o maua ni thoko ithairwa iribite kibiashara biashara ya matunda ona into bingi mwanya thoko igwatirite nja inyingi mushine juju gukimenyekanaga urimi bwa karibaba ingi ntere ni iji bwa mira na mira to kayumba ikorugwa iri watairio kagita kariga karaja thoko iji kinga kwa mbere ya maruiru ija tonya na ndi ya biashara babali na gikeno gikinene nyuma ya thirikari ya kaunti ya Meru ya gavana Kawira Mwangaza kubaretera Weru bo matawa mubango yutongiritwe ni murungamiri mushi Timothy Mwenda ngucokia nkatho cia mwanya ki gavana wetu twi mwira ibwe anonto bako turariite mundu ne itare nene tu mataya orete ito kuwa ibwe anonto ba kuona ito bati kubwetherwa mataa tokaomba kwenda cio tuko ya thoko ire ingi ito mwera endelee na murandi uyu ya kurita ngweno ntura turana mapema thaa ito te ana mapema tukethirwa tukirianga mwanka thaa ile nusu kana mwanka thaa ithatu no ntu thaa turakulukira inya mantu amanene muno kuiyirwa thokone lakini thaa matayo ya wakana tutiyirwa ringi nitugenda chokire mheshimiwa gavana nkatho muno tu antu maua no ntu rirangarira njaro yiyire kana ira witwa high up ire kumba witie mwanka na rata ene euro ikomba kuripia mataa yetu ngarira mheshimiwa gavana araugire kaka ura kenda tuthirie mathina ya kukarana Thaa chiorete no ntu wacia uweso bo witie na euro kubwithia Thaa nkondo choki nkatho no ntu mheshimiwa gavana araugire ngari yu assignment yo mbere irenda kubwithia muchio maua na nara kuonde kurari na thina Thaa itumbite kurekebisha na inkwenda kuromba karibu maua naro kuona Thaa yori kana Thaa ite kumba wakana tafadhali kinya obicino cietu kana uturingire thimu tumbe kumenya irio thoko ijiri na ubatu bungi bureba kuromba thirikari ya kaunti gutungatira mutaro yoyo eto tete yaru eboboya twithira tukithithirwa iboyo ya yundreni rwe bo yaro kwa urara akura rwero etaro kareka kuliana bingi ni miberethie yetu iri iguru ni ethukire ti sasa ne unikangire no nto ban distance ye gwithira ararumbite kurita rwe wiki arangi ni antu ara yaruti kumba kwinika rwe nthi. Dennis Mugendi Weru Njumaa mushine o maua kaunti ya Meru. Tutonye michezo nandi kambuni ya ukinyaniria ya Safaricom kurukira rwangi rwa M-Pesa ni rwathurite kigina kia $25 cha kuigika michezo ya matindano jangari na safari rari niryo rajathatu kambuni ije kugwata mbaru matindano jaja kinya Kenya bathatu barikirijo. The cars are prepped before they go for the shakedowns, So this partnership will not stop. So the sponsorship will continue. M-Pesa turned 16 this year. When you turn 16, and I also have 16-year-olds, that's when the challenges actually start. It is around what do we do more, which partners do we work with, where do we grow to? And likewise in your journey, because a lot of you are moving from the junior, moving into the higher leagues. This is when a lot more courage and wisdom and resilience is required. And you've chosen just the right partner to walk that journey with you. We have been able to grow champions.
and we've been able to grow champions using Kenyan brands. We have Safaricom and Kenya Airways. And we are very proud to be associated with Safaricom. As you can see, they're ready. We're ready to start the rally. They're in good shape. They've been stripped. They've been rebuilt. You know, we have gone through them from top to bottom, from pin to piano. So yeah, I think now we're ready to start the event. I want to just say thank you to Safaricom. We've been partners with them for 3 years now. We've walked this journey together. We started when, like I said, like I was not anything. Now that I've become champion, and thank you so much for their support. They have come in at the right time for the Safari Rally, and hopefully we can continue making memories together and traveling together, and you know, keep doing great things together. So. Muthenya ntona njira indi kungucokeria nkatho cha mwanya mutegeri kuona kanya kugwatanira na uni ntatwa ingi na njira nkinyaniru ni ona tiari ngathi 3:30 korerwa kugwatana na bautwikiri mubango Njumaa sako mitagwa NTINYARI KINYUA monanirio o mathithio o karisindi karwitha.